Kitab Alfiyah Bahasa Sunda Bait ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Orang wajanah lah wajan bahar rojaz. Mustaf'ilun 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 wallahu yaqdi bihi batin wa fira liwalahu fi darajatil akhirah. Mugi Allah maparin anu sampurna ka abdi jeung ka ibnu muti akhirna. Wallahu yaqdi bihi batin wa fira liwalahu fi darajatil akhirah. Mugi Gusti Allah maparin anu sampurna ka abdi jeung ka ibnu muti akhirna. Wallahu alam bimuradi. Wallahu alam bisawab.